kwetu kushimini ni Frank Chola wetu bana betu mwabeu njumujila wetu wa national numero 1 ututumbuka nenda wa Mbujimai Kabeya Kamwanga Munkamba Tangilai 2 semaines ah Boutia Kinshasa bozo gende 2 semaines Zele zate? Non. Hein? Njinga bishani bantu batu hanyima hafumu wajitunga bakabeya kamwanga batu bese chini. Hein? Kuba mfumu wajitunga. Kaku injila. Hein? Fumu wajulwa naye kwa bishi. Abe Gaston mulo ni Landre Cruiser ki mukumbana tumumushe munjila mubanda moto jilu jubosha bya kuje nyeye Shimboge za combien? Boza combien? Boza combien? Borosoma t'as 3 paquets. Okay. Paquet ça combien? 2000. Borosoma t'as 3 paquets. Ok, merci. Il faut respecter les chauffeurs, hein? Non. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, le chauffeur, vous avez mis la machine. Vous avez dit, ouais, vous avez dit, manger là-bas. Ni tout, ni tchakou, ni chibi. On me dit pas qu'il y a. Zambi wani. Ukenga nungo ukaisha mukashi makutamani makesa. Ilunteka. Bleba. Kujibalu baba kwa bena buloji beba jihani manfumu. Batala bio. Yonjilo wa Muchanda. Mbujimai Kabeya Kamwanga, Munkamba, Kananga, Dzimbelenga, Lusambo. Chanda. Ni ba politicien ba entouré chef de l'État. Kaba ilus. Zambi wine. Député yon sur Akassa, nous dit pas mon aïe. DG yon sur Akassa, nous dit pas mon aïe. Ministre yon sur Akassa, nous dit pas mon aïe. Qui connaît nous? Oh, même un conseiller. Voilà. Zambi wine. Kubafachi ya. Sala bantu biba mokuta biba mamio bana ma champagne bana ma ruina. To tuke ngukasai. Zambi wine. Kwetu kwa kushimini.
kunkulu kida. Mona muji chola wenzi. Musana muntu musoma mani chola. Comme dans un film. Zami atumbi shebu. Yeye muhita kato yomanye chitu hachijito. Kali mungu abuye muteta. Ai. Mu machine yemu mujimpioji, mujibibemba, machine ya chambre froide. Bintu byonse ya mashiga biju muntu yemu. Bibi yogwe kumbushima hai. Ndego, bonjour. Bonjour. Outi wapi? Outi Ndomba. Outi Ndomba? Outi Porndo. Chikozo gendal. Nakemujimai. Combien de temps? Depuis avant-hier tolongwa ki yomo talika njela onde za misiki. Njele za bien te. Ba yomo nyango yomo goti. Ozomona ngo depuis le bito dindakia. Zapota mwa ite tsala. Bibulu yango na manzengele oyo ka misiki. Ba place bara botanyo surtout ebeba. Lokola ba tia ba njela maite ba kanaliza maite lo misiki mai nyonso zoya ba mabele o bazongisa nyonso mbutu maite bana zo senga ka mokonja tala ka kipe biso bato bazoko pesa bambongo baza ba venturier baolia balar suivez ati baolia balar baosha e ba carburant et l'état ati or que mokonza zali metala ka ye mokonda ko zo ba décision pour ndeni na ko sala suivi po tozala bien bani. Donc kolongwa mbujima iti mukamba. Mbujima mukamba mwaeza te yo moko moniti. Na uti kuna? Ah uti kuna yo moko moni. Na kolo bani yo moko moni. Yo témoin. Yo misiki. Yo memini. Na memisima. Ba faci mi ba ta ga shi ran shi. Lan shi le jibishi. Shi le jibishi. Haje bu mun shi le jibishi. Mo bibe. Adana se mutu yum pouvoir to. Shi le wa ko ba chilo mo. Kanye na ga sana mu jaja mu to yamu jin shi lai. Lugu samu ga mo. Mutu mai ku cin can. Mo an bile bini baba gulab. Kanye da ko simangi mo no ma kanye da chimuji go mo. Mo mu pompa mo no. We be sin shi da ku ba chilo mo. Wodi wa mo pompa. Be mai mu konto mo lumbe na ga lon jangan. Bah. Talan shi le o jibishi. Est-ce que tout d'abord quand on dit bien poto quand on dit bien toi tu pas mon gil et de temps je n'ai pas tout dit bella non mon père tu peux les changer à ma oui il met je le mou comme les gens papa gula c'est toi te che ban so lo ba kishum de mon père wa bila o jwa gule mo no mo kan ni chimuji gambum wa jwa gula ça c'est que
Ngalisa mune ngambushi mai. Mutange njinalo kumpare yome nekele. Munyi ta. Mama manu lutatu lutu dinado mwabeo. Bishinjil. To njila mubi. Njila nyo mubi kwa mufika bena kasadi mumone bihowe. Lufu papa. Lufu aisho. Wendo to akasha ndambo akafikisha bintu byabana betu mai. Nufuma kwe? Itufuma kukanzaje ku frontier Angola. Angola. Nufuma kwa Angola? Ah. Kuto tufume sava tatu franc chola. Etu tutulombela mfumo Zambia tutanjira njila. Akwenda mu kwa butu dinenda tu. Mfumo atutanjira njila ekwetu. Batutanjira kunjira. Asinga kubanda mukamwa. Akubanda mukamwa mu. Akubanda mu abubo mwina tetu mwina mu ba moyo byanzo akani. Hakimu abu mwina hakubanda mu. Kimwe twemu mwana mu abu mwina njila. Ngadi enzeni bundu bitu enzeni bundu. Habitu enzeni bundu. Njila kututukeba. Njila tutukeba tutumusaki njile bikole mu ndu tukangwela ma frontière. Mutu tufuma kwa Angola mu kamule bintu frontière kwetu akana mambushi ulienda wenzeka yewe akaanza jwenda wenzeka chamushinga njili njila mfumo atwele mensha njili njila kutu dinaenda bwanto bwali bwanza nakabwika jukutu sala kidi Bini bambula machine bingani bambula sud caustic nchimbia chini bijibenzi nabi mansabanga bibombu Bigadi sabanga limyatu kampinye mutu itete bado bujana chintu chatokanye tuchini kajine sabanga yakananga katolika mbubene jose sikibaje bado batulonsha bama mubaka nikwenzi kwe bintu ebi yali bako mexa bakaba bujile bo ma produit chakudila moyo bela moyo yo fonda tubela moyo wa mama Jose tabeli moyo Fonda bela moyo wa mama bela moyo wa mama Jose bela moyo wa mama Jose bela moyo wa mama Jose bela moyo Shirire yo Digenga dia dendo Fonda lo bambu nyango gani malo Wabena ndigenga kabanga Jose menga wanga shamba la tega fila kwetu Eba sela gena kumbeleko kabanga Tenda bana binari la moyo Wabengi sikita mwena mananga Tatani wanga mulenga la waja nsono Kabanga wale muntu kumba kubiha Baba bari bimbira simanga abo Kabanga shamba nyawe manyipenda Chef ali kurenga abantu kuno kwabenda kabena na shabu kwetu Wimbire Jogi waligere Wamanda wa mugayemba Wansembela Waibili waisatu wali nae kumpai Kalenga tena tena murenga manda malenga lenga kuishitozi Wana shabanzani kuno kwabenda kabena kwetu Mewa kumaya manene Baya Jose wa kumaya manene Lelu ngadino abisensa Baya kanyana nyangu nichi Wamulele ni mutala Bati ya gamfila kwetu Kachi waji manyanga leku nyanga siwanga kwa Wimbire Kabela mwaku bigila jitumba kare Wamenda ila zya gamfila kwetu Kabela mwaku nukwa benda kakwena kukwetu Yana balunda bamanyanga nanaku Mulela wameye Tatwanyi mwalukai Wabilanda rosa mwangwaji wanyo kumilonda Mwamukwaji mbola mwakanda Bali bada mbola nishima kwa nyisha malama wanyo Rosa wanyo wapinjila tati Rosa tasa kajila mwamwenza kweba Bilanda aji tasa kajila mwamwenza kweba Walu kunu kwa benda kakwena kukwetuto Kaji waji manye Wakanyanga wanga wanyanyi Kaba mwani mkaji waji manya wakanyanga wanga wanyi Wanga mumbuka nabo kwa mande Kaba mwani wanga mumbuka nabo kwa mande Wamusunga yimwembe wa mugalunda Erte senga diri
kwegele monde yo kabanga lati yagamfi lo kwetoko atenda abana bonse basangante kabanga tutenda abana basangante wachiri muntu mubigila nangwe yo tatenda wayino ngwachiri muntu mubigila evawa tenda chabu muye mwabagai kabanga ngasha shezela yagamfi lo kwetoko tatenda wagazaki wanyita babyanyo tatanyo mona yo wanga mulekela tukwimbile nungwe shose kwa benda ndikenga mwimbile byonda ngeye mwimbile shose lati yagwet baya babunyigela kufila byoga baya shose myanda lati yagamfila gwet baya kanyano nyongo nchimba nimbolela baya tantina nyanyi baya tantina wandombela byanyi baya myajabu bale wanywanyeza babyaje Noaleji ni kwetuka kujiminyi ne Frank Chola mon petit frère mais au d'une vision mounena pour propager malheureusement qui se passe Kwetu. Je demande à soutenir, il s'appelle Frank Chola. C'est l'unique que nous avons là dans l'espace Kasaï. Vous les Kasaïens de Balouba qui avez beaucoup d'argent, vous qui vous tapez la poitrine, est-ce que vous êtes fiers réellement? Batubala ndabazo numéro ya Frank Chola botindele mbongo botindele matériel botindele nyonso bwana mbali yozo sala musala ya makasi. Regardez le Kasaï, regardez, là c'est chez vous, là c'est le grand Kasaï. Tous les grands professeurs que je viens de citer, c'est là chez vous. Qu'est-ce que vous faites?